Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course I'm getting like King Tsonga man. Loyi nga ta hi khe n'wi linka na Shonge Rhangane. Hi n'wi linka na Sinampaka. Kahle na Gaza as a whole. So by the way, nyimpi ya King Tsonga na Shonge Rhangane a yi nga se hela. Ka previous video mi nga ma hleketa a hi fike hi endla this video laha a yi bifa Shonge Rhangane yi fika yi ku. Of course I endleni video ni ngo summarizanyeni laha of course a yi bifa Shonge Rhangane ku hi ti-clips yi kombisa ku wa jamuka okay and then hi twana this section of course hela of course beef ya kona a yi fika kona so far video yi kona already ka channel ni ta vekela link on top comment however ka ha na wola ka ha na mhaka because hi ti 22 ta July hi fike hi vona Amos Resort of course va fika va tsala this post va kombisa ku hi kombela milanga wun'we hulu Shonge Mona Lisa Shonge nga ta rhanga of course kumbe Sinampaka eka of course Amos Resort second year anniversary yi ta kwalano as you can see leswi a va fika va kombisa swona kwalano va fika va vekela ti-images ta vona va ri vambirhi kwalano va fika va vekela Shonge Rhangane on the left as you can see kwalano then va tlhela va vekela na Sinampaka so before hi nghena la ka ti-comments it's very important mi twisisa ku i mani Sinampaka so Sinampaka of course i part of Khalanga Productions i dume ngopfu hi track leya ya nkelu liya un'wana na un'wana a vona ku video wa yi tiva leyi nkelu a yi etlele yeah something like that a ku tleriwe mabyala hi xavele n'wana mhani something like that hi lowu i Sinampaka na xigazo n'wana mhani mi ta mi kha mi n'wi tiva and then also hi latest release liya ku nga na Benny Mayengani the president ka intro hi swi twa ku laka ku vinyi va mali va cino vinyi va mali va cino vinyi va mali va cino yeah I hope now you know most of you mi ta mi kha n'wi tiva so fika hi nghena ka ti-comments laha no fika ni hlamala guys before hi ya ka leto tala ni fika ni vona King Tsonga laha yi fika yi chuza Sinampaka ni veta loko King Tsonga ya ku ri loko i ze bazi ra King Tsonga even lexi hoxo xikulukumba ngopfu yi ye straight yi fika hi comment hi yona guys leyi King Tsonga a hi fake account ni swi confirme khale already hi nga ya ka ti-videos mi ta kota ku swi vona ku a hi fake account ma swo ti kote until hi yona ti kona ti-videos na ti-live videos hi leswi for example liya 1 hour i live video loko ni mi pfulela mi ta swi vona ku ma swo this was a live video a ku ri live video leyi ma swo hele i live video ma vo i kha yi lwela live so hi yona King Tsonga of course yi nga fika yi chuza ku yi lava Sinampaka na yona so imagine guys imagine so nyimpi leyikulu leswi ni nga ta swi vula ku expecta ni beef kusuka ka King Tsonga against Shonge Rhangane swi nge ni tekanga beef yo kokwani project already a yi humesini maybe a nga beef huma next a hi tivi mara beef yi ta yi ri kona Master T ta kha a fake tihlo a mi byela ku sweswiwa se i le ku beefiweni ma vona mhaka leyi so however loko hi nghena ka ti-comments hey gaza na yona yi yimini ngo wun'wana guys vonana so hi vona vanhu vo tala va kha va chuza Sinampaka over Shonge Rhangane such as kwala vo Blessing vo Katekani kwalano vo Tovutovi vo Hlungwane ve Caroline leswi a hlamarisanyana because okay na mi ni yingisela kahle okay Sinampaka is a great artist mara wa ha ri a young artist you understand namba mi ni twe kahle so like under normal circumstances Shonge Rhangane hi yena lo a fika a hlurile ka leswa so because hi yena a nga big ni nge vulavula hi fan base ni vula ku big ka music yena a nga big ma kona mhaka leyi ni ngo kombisa hi van'wana ti-examples but I'm just saying ku Shonge Rhangane is bigger than Sinampaka so under normal circumstances a wu fiki ku chuziwe Shonge Rhangane however ku tshwa ti Sinampaka as you can see kwalano WhatsApp yopa va nyikiwe guys ni nga heti mavito I'm sorry for that but Sinampaka ntsena vo King Tshinya kwalano as you can see no ni fiki tsari ku Sinampaka lo wa munhu wa mina and i pakeni himpela Sinampaka as you can see King Tshinya yi ri lo wa munhu wa mina because mi nga ma hleketa yi tshame yi endla a video like yi kombisa ku hayi se yi tekele gebe wa marimba nsati yi kha yi vula Sinampaka hopefully tani yi kumini that clip tani yi vekeni kwala tlhelo
yi kha yi huma na yena ka yindlu ya yona leyi kombisa ku se yi n'wi tekerile so loko ho cheka la guys ku hi mina guys ndzi mo like vo ma 99% ku chuziwe Sinampaka la va talanga va nga chuza Shonge ni zamile ku va ni kha ni chekacheka va talanga va n'wi vule ku chingeni kwalano va PBM kwalano loko kombisana ku Sinampaka is talent, Sinampaka can sing, Sinampaka can manage her voice is well, and then after bifa Shonge rhangani kwala ku then Shonge ya yena I mean voice ya yena yi famba hi line ya 1 a ku cinciwi na nchumu ku ze tinghoma ta yena ti nga nandziki ku ba yin'we ntsena se i titwa boss onge hi yena boss onge hi yena i boss as you can see kwalano so hey so van'wana va chingeni van'wana va fanele va phini va ku Sinampaka imbelelo to yini kwalano a hi hinkwavo va nga n'wi chuza mara majority is more like vula lowo ma 99 I'm sure guys 99% of vanhu la va fika va chuzana Shonge rhangani I mean va chuze Sinampaka Emmanuel yi fike yi swi vona ku a ku humela yini yi fike yi kombisa yi ku hinkwavo wanzo swo boha va ku Sinampaka va zonda Shonge rhangana as you can see kwalano leswi nga fika ya kona rivenge ri kona Shonge rhangana mhana ha tiki ku fika okay Shonge rhangana I think for now she must apologize about mhaka leyi ya GNU swi nga olovisa nyana swilo because se this hate is too much hate yo suka ka Benny Mayengani fans yi too much swinene and then Khanyile kwala fika kombisa ku hinkwavo va powerful mara common ka Khanyile swilo yini mara loko ku ri sweswi hi fike hi chuza ka vona swi tlule ku kwalano ku ta chuziwa Shonge rhangana unfortunately ku zondiweni Shonge rhangana sweswiwa na yona mhaka leyiwa I think mhaka GNU a yi solve Shonge rhangana mhaka USB hindi a yi nga ri that interest ku lula ntiyiso but liya ya GNU loko ze yi katsa murhangaphandla ku chinga fanbase ya kona yi leva ku dlaya yi leva ku fana na nyoka fanbase ya Benny president se yi la munhu wa careful so la ka GNU la swi lava a va careful a zama ku apologize yi nga hetela yi nga changani because okay a na vula swin'wana swi le ka tigigi hi ku va nga ta ku meni ka hlohlotela but I'm just trying to say ku fanbase ya Benny Mayengani ya penga that's what I'm going to say and ya lwa swinene yi lava etini that fanbase so guys leswi as you can see vo tale Sinampaka guys vona Sinampaka leti nga ti hindala a ni za ni vona to be specific lawa nga fika chuza Shonge rhangana like a vula ku Shonge rhangana so far hi va ku hina hi ti lavela Sinampaka swo va Shonge rhangana Vika kwalano then rito maluleka of course as you can see kwala na yena faka Shonge rhangana a ni n'wi hete ni vona loko se ni kha ni edit ya swi kahle swinene loko na yena a chuze Shonge rhangana swo Shonge rhangana na swingudya swo no okay phela munhu wa mina swin'wana ni nge hlayi ni fike ni n'wi hlonipha but yeah the hate is too much I think sweswi ni nga swi vula a solve mhaka ya GNU for now like the Sinampaka guys the Sinampaka ni chekachekini xi winini as you can see leswi wo ku rhora na sweswi I'm here to make sure ku lava n'wana mhani a redzi hulu I huru a ni ku i loko i hlaya Shonge rhangana loyi na loko ku ri i kona Shonge rhangana ni nga ni n'wi hindza mara a swi endli na 1% va rita kwalaho fa kombisa ku hi kombela loyi a nga riki na nkano na surname ya X kwalano swin'wana no swi hindza swin'wana because ni vo swi ri rude ngopfu mara i le ku zondiweni dzonisa of course kwalano yi fike yima na point ya mina of course leyi ni yi vulaka yo Shonge rhangana she's big under normal circumstances yena veka winini la hi leyi Shonge rhangana hi loyi un'wana I chose very Lindiwe Tshabalala yena ni nga vona to be specific va tsala ku Shonge rhangana so far fan ya wona Shonge rhangana hi leyi yi kona yi nga ku selecta la swakala ha khensa swinene Lindiwe i le ku buweni loyi hi un'wana gavaza va nkota na hi ti nga ta rhangi la va kona van'wana va ka va nga talanga va kona van'wana va nga fika va n'wi selekta na yona mhaka leyi
Yeah, but in overall sinampaka won guys aka ha ri ni diyo ya hansi xi won sweswo xi won lowun'wana a ku both emuthombeni kwalano ivi nga chuzani ku both emuthombeni swi vula ni both mara vanhu va xikwembu vi nga chuzangi kwalano ku vanhu van'wana straight va fika va endla a decision va vula munhu straight ya hi sweswo guys I think let's finish na vacawa kokwala va le ku chingeni ve ri sinampaka lowun'wana a hi ta vhota se u hi kholele ngopfu lembe rin'wana a ha twa nsiya wa rhangana a hi vula swi vuya kasi na yena u ta va lexinkulu lexi guys I hate ni nga ta ze ni hlaya na swin'wana kwala xikarhi these people they are so crazy man, they are crazy. It's fine swi nga rhanga ni lost leswo Neko deripi ele yesi ejonea Nijaka hiyo na manakonea Kasa ipi wana kanduma Neko hei chaela kutepa nekasiboa Wakamana wakana wakupeke Kasa mihele lihenga negea Otamala ringa dislike Otamala ringa dislike